Urimi wa mboga na mboco niguo uratunga mundu akiingira itũra-inĩ ria Dipatas kundu kuratũire mahiũ mahinyĩrĩrĩku nĩ riũa. Arĩithia aya arĩa matuĩkĩte arĩmi rĩu maugĩte atĩ ũrĩmi rũĩ-inĩ rwa Ngaring'iro ũgucagĩrĩria agũri a magetha mao kuma miena ya Nanyuki, Nyeri na Nairobi. Kuna watu wanatoka kama town Nairobi huko wanakuja kununua hapa. Hatujapata mali ya kupeleka lakini wao wanakuja hapa wanapeleka. Arĩmi na ikari itũra rĩrĩ no maugĩte ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ makĩria hĩndĩ ya magetha. Ukulima yetu ni mzuri lakini zingine tunapata maji inaisha, lakini hivyo inatusaidia. Kwa vijana huku wenye wanakaa idle, kama sasa niko na shamba kama hii na waitia kibarua. Skuli nauza mboga yangu na waitia kibarua, wanachapa kazi siku mbili wakipata hapo kwingine. Idio na kurio uguo arĩmi aya makoretwo magĩcemania na mathĩna Kĩondorita mambĩrĩirie na kũhũa kwa rũĩ rwa Ngaring'iro hĩndĩ ya riũa. Hii mto kuna wakati na katikanga hii mto ikiwa inajaa namna hii. Kuna wakati na katika inakosa maji. Sijui maji inafungiwa huko mbele. Sijui inakuanga aje wakati ya jilali. Wakati ya jua ndio tunakuwa na changamoto ya maji ukatika pia. Marauga maĩ maya no mahũthagĩrwo kũrĩma mwena wa rũgongo ũguo makanyiha magĩkinya gũkũ. Na alafu shida moja tena tunategemeanga saa ingine mvua inakuwa kidogo. Alafu kama una mashini ya kufuruta maji kwa mto, mmea yako itakauka. Haitapata maji. Una mapipe, una mashini. Sasa hata ukipanda ni kazi bure. Kwaga thoko njega ya irio ciao nĩ thĩna ũngĩ ũmagũmagĩra, makiuga rĩmwe igũragwo na thogora ũrĩ thĩ na rĩngĩ makaga agũri. Kama wanunuaji watanunua kidogo tu, wakuja kununua safari moja mingi, lakini ile inanunuliwa safari moja mingi ni wale malori kikuja naweza nunua mingi. Sasa ile uko na mingi. Lakini kidogo watu wa soko tu wananunua kwa hapa wakiendanga siku ya Monday. Nugu kuma runyanjara-inĩ rwa Olpajeta no gĩtangĩko kĩngĩ arĩmi aya mageragĩra rĩrĩa ciarũga rũgiri-inĩ na ciatonya mĩgũnda-inĩ yao. Hapa tunasumbuliwa na nugu. Sinatokea kwa msituni, sinakuja sinakula mboga. Sasa tunasaidiwa na hiyo kama bati, kama umetuma hata watoto wanagonga, sinakimbia. Lakini sinakula kabisa cabbage. Unaona vile simekula? Simekula kabisa, sinabaki matawi peke yake. Kwa hivyo hiyo manugu inatusumbua sana. Inooro TV de kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.